Assalamu alaikum balalar. Aleykümselam hocam. Oturunuz yaxşı. Qana dersga hazırsınız hepiniz? Evet. Qana defterlerinizni açınız, kitaplarınızı açınız. Beçiklerinizni doğrulaysınız. Qana talebeler nasıl oturabızda? Maşallah. Balalar bugün bizde, şimdi bizde nasıl ders? Matematika. Matematika, yani riyaziyat dersi ya. Yaxşı. Balalar, qana keliniz endi matematik dikte yazacağız ya. Yazınız. Математик дикте. Сразу 5 классов с крымско-татарским языком обучения открылись в новой школе в селе Эдишейле Бахчисарайского района. По заявлению родителей, около сотни маленьких учеников будут обучаться на родном языке. Біздің көйімізде яны мектеп ашыла. Математика, окружающая, ана тілінде үйренеміз. О балабан мектеп ве дүлбер яхшы мұнда ана тіліні яхшы айталар. Деслер ана тілінде мерақлы кечелер. Bizim ballarımız için pek çok imkanlar açıldı. Çünkü bazı fenlerini bizim balalar ana tilinde öğrenecekler. Yani Kırım Tatar sınıfları açıldı. O sınıflarda ballarımız ana tilinde laf edeler, derslerini alıp baramız ve pek merakla öğrenirler. Çünkü ana tilimiz bu tilimizni bilmek gerekmiz, bu bizim gururumuzdur. Открытие новой школы жители 4 сел ждали долгие годы. Около 25 лет здесь функционировала лишь начальная школа. Старшеклассникам приходилось ездить на учебу в Бахчисарай. С 1 сентября за парты новой современной школы сели 280 учеников. В школе не сомневаются, желающих учиться на родном языке с каждым годом здесь будет все больше.